Yes, bakunzi beza ba Sport 7 News TV, mwiriwe neza turabashuhuje. Muri akanya turi kubashimira uburyo mukomeje gukurikirana The Sport 7 News TV. Muri akanya rero nk'uko mubibona turi gusuhuza abateraniye hirya no hino badukurikirana, abakunzi bacu bari hirereye hirya no hino mu Bufaransa, bahereye mu Bwongereza, bahereye muri Congo, baherereye mu Burundi. Nk'uko babizi turi umuyoboro ubagezaho ibyo mukeneye byose. Nk'uko mubibona uyu munsi nta muntu utazi icyateranyije hano ku isi. Abantu bose bahanze amaso ku nama igiye kugarukaho ya EAC na SADC, aho bagiye kugaruka ku kibazo cya East African Community na SADC, uburyo batarimo guhuza ku bijyanye n'intambara iri kubera muri Congo mu burasirazuba, aho bakomeje kwitana ba mwana, bamwe bavuga yuko ari u Rwanda rwaba rufasha M23. U Rwanda rwo rukaja rubihakana ruvuga yuko atari M23 rubifasha, ahubwo M23 ari abenegihugu bayo, ari abana kavukire bameneshejwe bakatatanywa. Nk'uko mubibona rero mu mashusho, abakuru b'ibihugu bakaba bahasesekaye, harimo Samia Suluhu, perezida wa Tanzania, Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe akaba yahageze, akaba bamwakiranye ibyishimo. Abandi bakuru b'ibihugu batandukanye bamwakirana na yombi bamwishimiye, aho abonye muzehe Kijyana, perezida wa Repubulika ya Uganda, nawe amwishimiye cyane nk'umuhungu we, nk'umuntu bakundana cyane bafitanye ubumwe. Ukabona Samia Suluhu wa Tanzania nawe yishimiye kubona nyakubahwa perezida wa Repubulika mu gihugu cye, anaribwo dutegereje kugira ngo turebe ibiri buve mu nama. Murabona abayobozi bakomeje kugenda bahasesekara bishimiye uburyo bageze mu gihugu cya Tanzania, bameze neza, bashagawe bategereje kwakira kugira ngo inama itangire, aho nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Congo ndetse ndayishimiye nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Congo Tshisekedi ndetse Chilombo, akaba inama ngo ari ikore ku ikoranabuhanga, ndetse na perezida w'u Burundi akaba yanze kwitabira.